Ma šta je to ročin za 100.000 da ljudi ovdje nosi mi to? Šta me gledaš, koji kurac nosi mi to tortiju? 10 puta veći da neću. Oho, Beograđani, mamicu, vas jebem kakva kola voze. Halo, kralj. Je ovo baranda? Baranda, šta bi drugo bilo? Jeste vi u vezi nove godine? U vezi nove godine? Ano što smo, apsolutno. Vi ste moji, ja sam direktor. Čega? Nove godine. Svaka ti čast, a bravo ti ga bravo. Čestitam, direktor. Vi ste tu zbog mesa, ja? Meso? Meso nam je primarno. Pa bit će veći rošten, Daneli, Marijan. A vidi da te pitam, ima li ovdje neki hotel i to? Hotel nema, u planu je da se gradi, ali nije za sad je sve na otvoreno. A radi li ovo? Radi. Ali grijanje... Ima grijanje. Svrzli smo se ka... Pičke. Govne. Govne ima, seru, kerovi, pazite da ne ugazite. Dolazi na Mango Jerry večeras. A je li? Crnogorci.